Nĩ thibitari-ini ya Nyahururu kuria turacemania na Arwaru hamwe na aria mamarehete thibitari-ini uyu na haha maratungana na mathina kiondorita maria mamangetheire guku na maria marorotereria urugamiriri wa thibitari uyu. Janet Wairimu ni uria waria marehete Arwaru guku mateta make ari gwikururia kwa motungata makiria mundu angigatangikirwo. Nginyire guku thaa 2 thibitari ino ya Nyahururu ndehete murwaru wi haha mutumia uyu na tugoka twatumwo mbica na rabu. Kuringana na Wairimu motungata thibitari-ini uyu ni magikiro gia thi muno o ati ona kuona dawa ni thina na mundu aratumwo akagure dawa matuka-ini ma wendia wa dawa nja wa thibitari ucio undu uria uramahinyiriria na njira nene. Turenda tureherwo dawa na tureherwo kiria laboratory. Wodi-ini cia atumia uratungwo ni muhatikano munene wa Arwaru itanda-ini kuria gitanda kiragayanwo ni Arwaru eri. Nancy Wanjiru na Mary Wambui magicakaya kumana na motungata maria maraheanwo guku kuria ona kandi ya NHIF itari na uteithio kurio. Vifaa za lab zime break down na county haijatengeneza. Uyu twathurire twitaga niwe gavana witu rinda turore na ritho riatha. Kiriro kia Arwaru thibitari-ini uyu gikiguciriria MCA matiganite kaunti-ini ya Laikipia guthuthuria kiria kiraria kingi. Oko tutikwandika nurses cia gutungata andu aitu ndirenda gukwira oma mbere ya Ngai ni ati nitugukorwo tuhiteirie wana Laikipia. Tuwali hapo kuna nurse ataenda theater, kuna mwingine anafanya registration, kuna mwingine ako labor, nani ataattend wale wako ward. Regina Wanjiru ni nathi wa kwirutira ni orotete kaunti ya Laikipia kiuga aingi ao makoretwo magiikia ihoya ria wira no matigana kuheo. Wanakufia kwa viti kwa sababu hakuna mtu on the ground to assess ni patient mgani ana need the immediate care. Kaunti ya Laikipia ni ikoretwo egumiirwo ni migomo ya arigitani undu uria watwaririirie amwe ao gutigithio wira ni thirikari ya kaunti. Ngiribotera Kameme TV mohoro matura-ini ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.